Сәлем. Мин бүген беренче тапкыр портрет дигән тапшыруга төшәм. Кыздар, беләсезме, кем безнең кунак була? Әйе, Марс Тимир Булатович. Ә мин беләм, ул хирург. Һәм шуңа күрә мин уныман әңгәмә корырга бик нык куркам, әмма барыһы ла яхшы булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә миңа уңышлар теләгез. Һеҙҙең быға тиклем портретығыҙҙы төшөргәндәре бар инеме? Юҡ. Ә ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Бер һорауҙан да ҡурҡмайым мин. Һаумыһығыҙ, балалар. Матур итеп утырғанһығыҙ. Һаумыһығыҙ, Марс Тимир Булат улы, һеҙҙе күреүебеҙгә ихлашатбыҙ. Башта тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үтәм. Беҙ һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ һәм инде һеҙҙән яуап көтөп ҡалабыҙ. Һеҙ беҙгә яуап биргән ваҡытта беҙ һеҙҙең шулай уҡ портретығыҙҙы төшөрәбеҙ һәм инде тапшырыу аҙағында үҙегеҙгә иң оҡшаған портретты һайлай алаһығыҙ. Ярар. Һеҙгә Марс ағай тип өндәшһәк буламы? Була. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, минең исемем Артур. Тормошығыҙҙың ҡайһы мәлен ҡабат йәшәргә теләр инегеҙ? Тормош улым бик ҡатмарлы. Мин хәҙер ошонда мына республикала Өфөлә эң оло кешеләрҙең береһе. Һуғышҡа тиклем тыуған кеше. Бейек Ватан һуғышы башланғанда миңә 5 йәш ине. Әле лә күҙ алдында илай бөтөн ауыл арбаларға тейәп фронтҡа оҙатҡан. Минең атайым фронттан 46-нчы йылдың көҙөндә генә ҡайтты. Уны һуғышҡа тиклем 39-нчы йылда Ҡыҙыл армияна алып ебәргәндәр. Ул ең көнбайыш западный границаға, пограничный войскаға шунда барып служить та башлаған. Һуғыш башланғанда ул шундай боевой постта тора. Ең беренсе булып ул фашист самолеттарын бомбежкаһына эләгә. Алар бөтен заставаны бомбить итеп китәләр. Шунан иҫән ҡалып 46-нчы йылдың көнөнә генә ҡайтты. Ең шундай шатлыҡлы ваҡыт. Атайымдың иҫән-һау фронттан ҡайтҡанын күҙ алдына китерәм инде мин. Атайым тураһында яҙҙым. Оны алып киткәндә миңә 2 йәш булған барлығы. Фронттан ҡайтҡас ҡына күрҙем. Һөйләй торғайны, фотография юҡ ине. Атайым шулай былай итеп. Мына ошондай фотография күрҙем. Боевой офицер ҡайтып керҙе. Мине күтәреп ҡосаҡлай. Мин уже 1-нче класс бөткәйнем. Һаумыһығыҙ, минең исем Айнас. Иң яратҡан китабығыҙ нимә тураһында? Иң яратҡан китап ул Николай Островскийҙың «Как закалялась сталь» тигән китабын бөтөнөбөҙ ҙә шунда йотлоғоп уҡыныҡ. Башҡорт классикаларҙан бөтәһен дә уҡый торғайным, уҡыным. Рәми Гарипов, Мостай Кәрим беҙҙең иң талантлы яҙыусыларҙың бер. Ҡаҙи Маралбай бүген мына шундай талантлы яҙыусыларҙың, шағирҙарҙың береһе. Литература белән бик ныҡ ҡыҙыҡһынам, уҡыйым, балаларыма, внукларыма һөйләп бирәм. Алар тоже шулай беҙҙең китаптарҙы яратып уҡыйҙар. Рус классикаһында Пушкин, Лермонтов, Есенин, ну, конечно, Толстой. Һаумыһығыҙ, минең исемем Миләүшә. Һеҙ бала саҡта ниндәй була торғайнығыҙ? Бала саҡта шундай шуҡ була торғайныҡ. Бына бирәк тә һуғыш ваҡытында бит инде колхозға эшкә беҙҙе алып бара торғайнылар. Шул мәктәпкә 4 саҡрым көндә йүгереп барып уҡыйбыҙ ҙа кире ҡайтабыҙ. Беҙҙең кейем булмай торған, барыбыҙ ҙа шул йәй буйы ялан аяҡ йөрөй торған, бер ыштан, бер күлмәк. Бер ваҡытта октябрь байрамына уҡытыусы беҙҙе концерт ҡуйырға саҡырҙы инде 1-нче класс балаларын. Миңә бер шиғыр бирҙеләр уҡырға. Бер ҡыҙға йыр бирҙеләр. Ул ҡыҙ сыҡып йырланы ла. Кереп китте, алды, бүләк алды, бер ҡәләм.
Миңа бер дәфтәр бирергә тиештәр ине. Мин сыктым. Шигырьнең тәүге дигән сүзләрен онытканмын. Шуны искә төшермәй торам. Нидә утырган, класста утырган балалар көлә башладылар. Анда карттар да елгайдылар. Хугыш вакыты бит инде карттар да әбиләр, бабайлар. Алар көлгәнгә мин дә көлдем. Шул минем выступление булды иң беренче. Бүтән кешеләрне көлдердем дә, кирдем дә киттем. Шигырьдә һөйләй алмадым. Шул шок була торган мин. Мәктәп елларында инде мин ныклап спорт белән заниматься итә торганым. Һезнең иң яраткан уенчыгыгыз булгайнымы? Иң яраткан уенчык хуш вакытында бала сактагы минең бер Хайдар исемле аңгаем, мин инде бер 4-5 яшькә өлкән булгандыр. Миңа үзе мотор иттереп, агастан юнап, шуны тимер куеп, пистолет ясап биргәне. Малайлар арасында минең генә шундый пистолет була торгайны. Шул уенсагым бuna бала сактагы иң яраткан уенсак шул була торган пистолет. Һезнең атайгыз хугыш турында һөйләргә яраттымы? Күп һөйләргә яратмай торган, потому что он как пограничник, он НКВД агзасы булган бит инде, НКВДларга күп һөйләргә ярамай, хәзергә ФСБ. Шуннан һөйләй торган менә шундый каты вакытларда 42 елның көзендә комиссар батальон итеп куйганнар. Ул зур должность. Комиссар батальоны буларак ул за Родину, за Сталина дип ул бүтән солдаттарны нигә атакага күтәргә. Шуларны һөйләй торгайны менә, күп һөйләмәй торгайны. Шул төрле орденнар, медальларын касан алганнарын һөйләй торгайны. Ул Аддыс калаһында бөек егеде шунда каршылаган. Бәләкәй сакта уколдан прививкадан куркайныгызмы? Бәләкәй сакта безгә беринде укол эшләмәнеләр. Безнең авыл шугарлык ерактан бер кешеләр белә торган, белмәгәндер инде ул вакытта. Безне ана шул укол эшләй башлаганнар, хугыштан соң район үзәгенә баргас, беренче ханны мәктәпкә мин укырга төштем. 4-нче класста шунда иң беренче укол эшләнеләр. Мин уколдан куркмай торгайным инде мин. Прививка эшләтергә кирәкме? Прививка эшләргә кирәк. Прививка ул төрле инфекция сиреннән коткара. Чөнки прививка ул кешенең организмында шул сиргә каршы иммунитет барлыкка китерә. Шуның өчен прививкадан куркырга ярамай. Мөһим аны эшләтергә кирәк. Минең исемем Земфира. Ниндәй прививка иң мөһиме? Bütün прививкаларда иң мөһиме. Аерым әйтеп булмай. Марс агай, һеҙ бәләкәй саҡтан врач булырға хыялландығыҙмы? Врач булырға? Әйе. Юҡ. Бәләкәй саҡта мин иң башта булырға тырыштым. Тракторист, комбайнер, үҫә торғас, уҡытыусы. Врач булырға мин уже 9-нчы класста уҡығанда үҙемә һүҙ бирҙем. Врач булам һәм только хирург булам. Ни өсөн хирург һөнәрен һайланыгыҙ? 9-нчы класста уҡып йөргәндә ҡапыл инәйем сирләп китте. Балам, улым, бар, врачка бар, мин сирләп киттем. Дип саҡ-саҡ һөйләшә, ап-аҡ булған. Мин тордом да йүгердем хәҙер бәнегә, үҙәк больницаға йүгереп барһам, хирург уже эшен бөтөрөп ҡайтып киткән. Хирург ул ауылдың иң усында тау буйында йәшәйҙәрен, анда барып етһәм, хирургтың әсәһе әйтә, ул әле генә киноға китте ти. Хәҙер йүгереп төштем клубҡа, клубта кино башланған. Тегендә билет йыртып кертеп торған ағай ишекте астыла, хирург Мунасипов срочно выход. Хирург йүгереп сыҡты, мин әйтәм, шулай, инәйем шулай. Ҡустым, йүгер, ҡайт, алып кил больницаға, мин хәҙер больницаға йүгерҙем. Шулай итеп, инәйемде койка китереп еткерҙек. Һыуыҡ больницала, ул ваҡытта электричество юҡ ине, керосин лампа һаттым да,
inəyimə 3 saat boyu operasiya işləb inəyimdi ölümdən qutqarıb qaldılar. Şunda men söz verdim. Vraç bulam, только хирург буду. Мен kişilerdi ölümden qutqaram deb. Şol mına ömrümde men xirurgiyaga bağışlanım. 62 yılda men bardım Yakutiyaga. 3 yıl men Yakutski больницада хирург болып işledim. Şu an qaytqas mında aspirantur bittim. Şu an xirurgiya kafelerine көсіп, ömür boyu xirurg болып işledim. Nega pensiya sıqqansa. Benim için xirurg болып işlem ol meditsina ülkesinde en şonday javaplı iş deb o'ylayman. Boshqa spetsialistlarda aytadi. No, xirurg kishilarda o'limdan qutqarib operatsiya ishlab. Марсағай, әһеҙ ниндәй хирург? Уна минеңсә бөтә хирургтар улар шундай ҡыйыу. Әһеҙ ҡыйыу. Мен универсальный хирург инек. Ниндәй сирле килә безнең отделениега. Барында операция эшләй торгайным. Şu an 71 yılda balalar xirurgiya kafedrası açtık. Meditsina Üniversitesi'nde. Şundan beri ben balalar xirurgiya ülkesinde işlenim. Balalarda nindi sir var, barında ben operasiya işlep ölümden qutqara turgayным. Şundan ben balalar xirurgiya okutup sağarga tutunduk bitinde biz kafedralar. 1972 yılda birinci выпуск işledik biz. 10 balalar xirurgiya. Şularda bütün respublikaga tarattık. Qayda barganda mening okutup çıkargan xirurglar, balalar xirurgiya bolup işleýär alар. Алар балларды гына операция эшлебей, өлкөндөр гына эшләйәр. Тормыш улым бик катмарлы. Бийик Ватан сугышы башланганда миңа 5 яш иде. Әле күз алдында илайла бүтән авыл арбаларга тиеп фронтка заткан. Şonday şatlыклы вакыт. Атайымдың исән һау фронттан кайтканын күз алдына китерәм инде. Ауыр операция ода күз алдында торамы? Ауыр операциялар күз алдында тора. Менің мына бір ең қызы шондай нык ифта калганы Якутскида эшләп бергәндә, уже 2 ел эшләгәнем. Яңа ел алдынан срочно операционный сахралар санитар келген Марс Темирбулатович срочно операция мархам. Яш кенә егетте бер 25-30 яшка тиклем инде. Яш егет. Аңа бысак белән йөрәгенә калаганнар. Юынып, нетеп торырга вакыт калмай. Тиз генә халатларды кидерделәр, кулларды йотлар. Нетеп, монда уже наркоз бирә торган егет Киршнер уже наркоз бирә башлагайны. Операционный сестрам бар иде минең кореянка Зоя Пак. Марс Темирбулатович тизрәк пульслары үлеп бара. Теге егет. Хәзер мин тиз генә асый бардым. Йөрәк куышан кабыргаларды хандырып кисеп. Холкол белән тегенең йөрәген алдым уже. Хан весь бүтән бара уже тегендә кан включать иттек. Операцион сестра миңа игла держать белән шул бирде. Хәзер тиз генә бердә бәйләнем. Рана йөрәктән алдагы стенкасында булган. Хәзер икенчесен алдым. Üstü hal bitken, yarana почти yağ bittim, kan tutanı. Devleniyle kutardı, kadir teginde kan diyeveremez diyevetinde. Narkoz şundaydı, evet buldu. Şundan sonra tege yaylap kana, öyle üstüne neydi halgaz, arttan benim Anatoly Petrovich Gavrilov, kart xirurg kelgen, onu sakırganlar. Марс Темирбулатович, все делаешь правильно. Я думал, ты растеряешься, тип. Ортаң мені құлақ алдында үйлеп тұра. Шол өмірімде бірінші мәртебе шондай случай туры келді. Шол егетте исәп қалдырдық біз. Өмірлікке исәп қалған операция. Бұлай исәп қалдырылған операциялар көп болды енді ол.
Bizde санитарный авиация эшләй торгайны Башкортстанда. Без дежурда торгайны айлап. Урындагы врачлар үзләренә ышанмай, Уфадан сакыртып, самолет белән безне шулай барып операция эшләтә торгайны. Хәзер һәрбер районда bütün şartlarda var, anesteziyologlar var, operasyonlar әйбәт. Үзләре эшләйләр, хәзер высококвалифицированный хирурглар эшләй бөтен җирдә. Хәзерге медицинала ниндәй врачлар күбрәк кирәк дип уйлайсыз? Бүгенме? Республикала. Әйе. Республика безнең төрле районнарда тора. Төрле калалардан. Менә ул калаларда зур клиникалар бар, больницалар. Район күрәмендә, районда халыктың күплегенә карап, анда район үзәк больницалары бар. Анда койка хандарлы төрлесе. Менә кызганса каршы бер 10 ел элегрәк республикала бик насар күренеш булды. Фельдшерско-акушерский пунктларда, ФАПларда бетерделәр. Участковый больницаларда başta бетерә яздылар. Район больницаларда диттеләр, кыскарттылар. Менә шуның насар икәнен һизеп, менә бүгенге көндә, бүгенге безнең республика җитәкчеләре төрле касабаларда мотор итеп ФАПлар төзетәләр. Шуларга яңа техникалар бирелә. Шундый специалистлар барып эшләй башлар. Менә бу шул хәтлек яхшы күренеш, шуңа мин шатланам. Ниһаять безнең район халкына шундый мотор, высококвалифицированный медицинская помощь ала дип. Мин шуны хуплайм, алдагы көндә шулай булыр дип ышанам. Ин эсегездә калган бүләк бармы? Ул вакытта бүләк булматырга без эшләгәндә. Менә беренче, икенче, өченче курста студентларын без нигә колхоз совхозга эшкә алып бара торган сентябрь айында. Шуннан бер районга барып төштек, 30 студент алганмын. Барып контор ягына туктагайнык. Бер малай йөгереп килгән. Мине килеп кысаклады. Марс Булатович, һез мине бит ике операция эшләп үлемдән коткардыгыз. Менә мин аны хәзер уже 7нче класста укыйм ди. Шунда келип мине танып, шулай кысаклап алды. Вот это нык бүләк булды миңа. Ул ана шул әллә күзәлендә тора. Андай элек күстәрешләр, төрле аксалар, бүләкләр бирү юк иде элек. Хәзер бәлки бардыр, мин белмәйм. Миңа бергәндәре юк. Кандан куркырга кирәкме? Кандан куркырга? Әйе. Кандан куркырга кирәкме? Һәр кешенең каны бар. Кан кешенең иң мөһим өлеше. Ансыз кеше яшәй алмый. Марсагай, һез тәмәке тартасызмы? Юк. Тәмәке тартмагыз берегездә. Тәмәке тарткан кеше ул үзе да агылай. Бuna статистика карасаң, үпкәле рак булган сирлеләрдән 90% тәмәке тарткан. Марсагай, менә ни өчен балалар рак менән авырый? Ничек? Ни өчен балалар рак менән авырый? Рак белән авыру ул бөтен дөньяда иң зур проблема. Аның төрле сирләре була рактың. Кайберсе тик өлкәннәрдә генә була, кайберсе балаларда була. Аның төп сәбәбен әйтү бик кыен. Аны әле бүгенгә бер кеше әйтә алмый. Һез нәмә әйтергәнегез? Һезнең донор булганыгыз бармы? Донор булганым юк. Марсагай, һезнең студентларыгыз һездән диссертациялар язып бирергә һорайдармы? Ну, конечно, менә иң башта мин наука белән заниматься иттем Якутияга кайткас. 66 елда мин аспирантурага кирдем профессор Лукмановка. Лукманов Сабир Закирович ул безнең университетка нигез салган кешеләрнең берсе.
16 ел министерство министр болып эшләгән кеше һәм зав кафедра болып эшләгән кеше. Шуның кулатында мен гыйльми тикшерү эше башландым һәм 71 елда барып Фрунзе калаһының мед институтының ученый советында мен кандидатлык диссертация яклап кайттым 71 елда. Шуна менің докторскілік диссертация балалар хирургия бойынша. Көп итеп, өзімдің студентларын еліп итеп, кроликта эшләгән. Эксперименттар үткәрдек без кроликларда операция эшләп. Шуны күрсәтдек клиника балаларга. Шулай итеп, менің ысул белән эшләп, бик күп үлемдә коткардык балаларды. Менің 15 патент, 30 распредложение бар. Sen 6 елда менің олап сығарып кірткен түрлі ысулдарды ВДНХ СССР бар енелік. Павильон здравоохранения, шонда менің разработкалары выставлять еттілер. И принимать еттілер Москва, Ленинград, бүтін Уралдағы неверді енді, воздарда, вплоть да Томская хәтлік. Қартайудан қорқағыңма? Неменен дейін? Білмеймін, мен қартайып келем әлі. Қорқмайым. Қартайхам да, шондай әуізім тұрмышана барам. Қайғы больница барып кірхәң да, оқытып сығарған студенттарым врач болып эшләйләр, шул мия. Көс бирә, шаттанып, шуларды көргән, мотор итеп эшләйләр. Алар күбе доктор булды, профессор булды. Кандидат наук, доктор наук, шунан министр болғанлары бар мына, менне оқыған балалар. Медицинский университетте көбі кафедра мөдире болды. Қатынығыз ма, нисек таныштығыз? Еш вақытта білгенде Салават қаласындағы знаменитый индустриаль техникумда оқып жүрген. Мен Салаватқа практикаға бардым 4-ші курстан соң. Бик зор больница бар инанда. Медсанчасть комбината 18. Ол теге Москва келіп орнаштырған зор клиника ені. Шул вақытта танышып кеттік. Романтика бұл вақытта. Шунан. Иян сәлігізді, еркеләхейгізме? Менің ең зор қызым, Лира қызым, ол Якутияда яшәгәндә туды. Ол тоже менің профессияны хайланып, балалар клиникаһында эшләй. Аның олы медицина өлкәһенә барырга теләмәде. Ол авиационно-технический университет бетте. Әле шундый мотор итеп Мәскәүдә эшләп йөри. Икенче кызым минең тоже авиационно-технический университет бетте. Аның олы әле университетта оқып йөри 3-нче курста. Бердән улым минең тоже медицина өлкәһен хайлана. Ол врач, уролог высшей категории, кандидат медицинских наук. Шундай балаларым. Аның кызлары бар. Олар тоже медицина өлкәһенә бармамлар. Мин оларды медицина өлкәһенә балай барырга даже нитмәмдә, мактаманымда. Кеше үзе хайлана тиеш. Үзе хайлаган кеше ол гомер буе шул эштә була. Шунда аның зур файда китерүе мөмкин. Бездә санитарная авиация эшләй торган Башкортстанда. Уфадан сакыртып самолет белән бездә шулай барып операция эшләтә торган. Хәзер һәрбер районда bütün şartlarda var, anestезиологлар бар, операционныйлар әйбәт. Марсағай әкім ул Қаранай Моратов. Не өсөн уға һеҙҙең ауылығыҙҙа һәйкәл ҡуйылды? Бына был һорау әйбәт. Қаранай Моратов. Һеҙ тарихты белһәгеҙ, бына Алдар Батыр булған, Алдар Исәкәев. Алдар Батыр Петр I теге Азов вақытында барғас, түріклер белән һуғышҡа. Шунда услы уҡыялар түрекләр белән. Ике яҡтан да батыр сығаралар. Кем еңә? Шул, значит,
Hoğuşta toktata. Peder Berinse bir yaptan 3-4 kişinin sigara sonra Aldar Batır'dı hayladar. Aldar Batır şol körəşte Türk Batır'ın yine işlaydır hoğuş bulmay. Aldar Batır'a ol şonday Dvaryanskiy isim bire. Ol vaqtda indi yer bire, qaytarı bere. Aldar Batır'ın tuğut ulu bula. Şulardan biri Murat. Şul Murat'tan 2 ulu bula. Qaranay hem Arısay. Şul Qaranay Batır şu olar bikende bir yanırıva bir yan da işlep yürgende olar Qarahaqal ihtilalında tozu qatnaşalar. Şol ihtilalda bastırgandan soň bir türküm bir yanırıva Qaranay Batır yetekçiliginde qasıp qara karatillerden ben yakka kelip sağa öşek boyuna. Ben yarıvından yer alıp şonda ornaşalar. Bu 1740 1745 yıllar arasında bula. Şol avulga negiz halgan kişi Qaranay Batır, Qaranay Muratov. Şonda küstü bolgan bir vaqtala yengilүү bilmegen 54 yaşında ol buga şoqa barıp kuşula. Şonda zeriyalı kişi bolgan urja. Mana men uyda şu Qaranay yolunda östüm. Qaranay Batırga heykel koyurga men bütün Qaranay'ı yiyip her birine kultamga alıp biz şu ayttık. Heykelde me skulptör, profesör işlep birdi. Zinorov Rafael Narimanovic. Hazır rayonda ittiler, rayonda la bundağı neyler tarihçiler da Qaranayga koysak bir kişi varmay, onda Qaranay hazır bitip bara ol. 20 kere kaldı. Kılıp taşlamay yönlep. Ayda rayon ödegine koyaktık. Rayon ödeginde bizim Ali Geroyev var, İsterbaş rayonun ödeginde. Anda Geroy Sayat Kıstayz Ahmetov, Abdullah Şenkereviç, ikinci Hasanov. Sonra karşı kütürüp koyduk Qaranay Muratov'da. Tarih şuna yaylap kayta. İsimleri yoğulgan kişiler de köteremiz. Halk bilirge teyiş. Niye kıraşkanlar? Uyda bizim halkta azatlığına, uyda bizim yerde bilmezke, uyda bizim dinde haklarga, uyda bizim tilde haklarga. Bizim yer oşu Ural, Başkırtistan. Hedin yaratkan şögülüğünüz var mı? En birinci aytırım men buna yaratkan şögülüm bulup gitti. Biz bütün dünya kurultayı, Başkırtar kurultayı yerge aldık. Ben de 1994 yılda Devlekan Qalasında 1000 ruhu Başkırtarı yayıldık. Birincisi bulup. Şunanın başka yurmatılar, tutumlar, bir yender, kıtsaklar. Şu an yayılıp iyileştik. Bunda mesela buna Başkırtistan'da yayılayık bütün Başkırtistan, Başkırtar kurultayı etip. O vakitte bizim birinci prezident Murtaza Gubaydullaç Rahimov indi. Bizim delegasyon vardı Rahimov'a. Buna şonday oylar var. Nişe iken dip. Murtaza Gubaydullaç Rahimov bizim delegattan 5 kişi vardılar. Bizim Başkırtlar'ın yorta sitte. Silebiler nişe, Orunburlar nişley. Kayda Başkırtlar barkıla gelsin. Sitilde yaşaylar. Türkiye'yle yaşay, Amerika'yla yaşay, Germanya yaşay. Edegedim o vakitte bütün dünya Başkırtları kurultayı öйтeyik. Buna Murtaza Gubaydullaç şunday. Ne verdi bizge? Kadir biz oyladık. Bütün dünya Başkırtları kurultayı ötkereyik dip. Olanı bizde şunday hukuklarını, ona uyuşturuğa yardım etti. 1995 yılda 1 iyununda biz birinci bütün dünya Başkırtları kurultayı ötkerdik. Bütün dünyadan deyildiler. Zeki Veli'nin oğlu kaza geldi Türkiye'den. Öyle bütün dünya kurultayı Başkırtları işley. Koyda bizim Başkırt yaşay her birinde kurultay var, işley, bizim Başkırt halkı yaşay. Şunun bilen. Anladınız mı? Buna şol benim en yaratkan şiirlerim biri olup gitti. Dokumentalny kitapları yaza başladım, yazdım. Şol kitapları mağum sizge ko'rsatirge ele alıp keldim. Buna mening turmuş yolum 2007 yılda. Mana Arus saha
полвека служению человечеству. Ярты буат мен халыкка эшләнем. Шуннан соң Коронай батыр турында. Коронай батыр варистары. Мына без торабыз Коронай батырга һәйкәл куйган елда. Менің Реноватта мен оқысам, Мияка районының баш врачы, главный врачы, университет врачы ол күптен түгел яздым китап юрматылар турында. Юрматы башкортларының нинди күрнекле шәхестер сыккан. Һәрбер турында яздым шунда мына. Булай инде иң яраткан эшем бисән сабу менің. Яй бойым бисән саба торгайным. Элек гибәре торгайлар эшкә на освоение селенных земель тип Хрущев заманда. Безде поезд алып китә торгайлар комсомол узатып кала, горком, обком комсомолы. Сибайга апаралар, Сибайда безде бис таратып алаларны грузовой машина белән төрләргә. Иң беренче без эшләнек Баймак районы Елайыр совхозының комсомольский отделениесында. Bir ай буе. Иң шәп эшләгәннәрдә как премия совхоз самолетка утыртып узатты 10 студентты. 4 егет, 6 кызды. Беренче мәртәбә самолетка утырып шунда булды. Элек аэропорт Зорг урамында була торган менә әле Южный автовокзал, шунда аэропорт. Зорг урамы безнең взлетная полоса була торган. Без үскәндә. Минем әллә фотографиям бар. Синего цвета вельветовая куртка вернула и значок за освоение селенных земель. Это была большая награда комсомольцу Кировского района. Шул белән шуннан инде мин балта астага булып эшләнеп, Әбиялилар районының Яңгил совхозында без егетләр йыелып өйтөдөнөк, төрле эшләргә яратам инде мин. Марсага һез фотога төшәргә яратасызмы? Мин үзе фотограф. Әйдәгез алайха фотога төшәргә. Сакта менә Хайбулла районында Бақан совхозда эшләп бергәндә акча зарабат итеп фотоаппарат сатып алдым. Ошо FET-2 дигән аппарат белән мин сколько фотография эшләдем. Төшерәң, пленканы проявлять итәң, закрепить итәң. Төн буе караңгыда утырып, бумага писаттың. Шундый фотография. Әйдәгез безнең менә фотога төшегез. Утырып, әйдәгез. Егетләр, кызлар. Kim bular hayda? Kim bular? Bütün dünya kurultayı, Başkırtlar kurultayı yerine aldık. Bizim Başkırtlarның ярты ситте 1995 елда 1 июнендә без менә беренче бүтән дөнья башкортлары курултай үткәрдек. Бүтән дөньядан йыелдылар. Марсагай, һәвен сәбәхәт ниндәй төстә? Минем сәбәхәт ул булырга тиеш яшел төстә, табигать төсе. Марсагай һезгә шундай шәп әңгәмә зур рәхмәт. Хәзер без инде һезне портретларда карарга сакырабыз. Әйдәгез. Һәм творчествоны. Әйе. Нык тырышаң, художник була алаһың. Марс агай менән әңгәмә бик нык охшаны. Үзенең тормышын бик кызыклы итеп һөйләне. Портретымда Марс агайды изге күңелле, көчле рухлы шәхес итеп хүрәтләнем. Кем булды улым исемең? Искәндәр. Искәндәр. Мощный кеше бул. Мин беренче тапкыр портрет дигән тапшыруга төштем. Миңа кыен булды, тик мин тырыштым. Ну, романтично төшергән. Бүгенге тапшыру бик яхшы булып сыкты. Без уга күп итеп һораудар бирдек, ул безгә кызык итеп җавап бирде. Ул шулдай яхшы агай булып сыкты, мине бик вис охшаны. Марсагай миңа нык охшаны, ул һөйләшергә ярата, безгә күп историяләрне һөйләне.
Оның баласақ турahында, атай турahында. Марс Тимербулат улы ул яхшы табиб, кыю хирург кына түгел, шулай ук тарихсы агайды булып сыкты. Үзенең китаптары бар икән, атаһы турahында язган, шулай ук ырыудар турahында инде. Уга әңгәмә өчен зур рәхмәт. Ул безгә бик күп кәңәшләр бирде. Мотор тираны только хирургия. Ярар. Бик зур рәхмәт, барыгызда тырышканһыгыз. Үзегезчә изображать итәргә. Мен менә Фрунзе калаһында шундый кыргызларга охшагайным. Минең бит мөселман бит, азиат. Киргизия барып төшкәнем, кыргызлар мине. Үзләренсә принимайтлар, мен кыргыз. Якутия эшләгәндә мен якут. Үзбәкстанга баргайным, Бухарага, на Всемирный конгресска. Үзбәкләр мине үзбәккә принимайтлар. Монау рәсем миңа ошаны. Рәхмәт кызым. Мына хәзер алып кайтып күрсәтәм инде. Минең портретымда ул хайваны мин бик шатмын. Балалар, мен һеҙгә ысын күңелемдән рәхмәт әйтәм, уңыштар теләйем. Алға нисек барырга мин һеҙгә әйттем. Үҙегеҙ билдәләгеҙ, кем булырга теләйһегеҙ. Һаулығығыҙҙы һаҡлағыҙ. Һаулыҡ зур байлыҡ, һаулыҡһыҙ бер нәмә эшләп булмай. Тәбиғәтте яратығыҙ, тәбиғәттә күберәк булырғыҙ. Һеҙгә уңыштар теләйем. Һау булығыҙ, балалар. Һау булығыҙ. Нинди һорауҙы айырыуса балалардан һеҙгә ишетеүе ҡыҙығыраҡ булды? Хатынығыҙ белән нисек таныштығыҙ дигән бер егет һорау бирҙе. Шул комсомол залында беләтәм. Беҙ активно йөрөй торған төрлө неләргә, вечерларға, танцларға шунда таныштыҡ беләтәм. Шулай итеп әйттем.